Pastareki rejime xelke Beluchistane ji aliye kesen nenaskiri ve hate kuştin. Peka rapora hastveşa Beluchistane, pastareki teroriste xwecihi xelke bajare pişin li Beluchistane ye binave İreç Şems, kuli tepeserkirina xelke Beluchistane de rol hebuye, ji aliye çekdare nenaskiri ve li bajare raske de hatiye kuştin. Peka rapora halveşe, bir kiregirtiye rejime li demjimer neheşe ve kevtiye bergulleyn çekdare nenaskiri, u li cide hatiye kuştin. U ev teroriste rejime fermande binkein spaha pastarana terorist, li gunden mahkulu redike, u hervisa khala ve kolina spaha pastaran, li sereya bajare pişine de buye. U li kiryaren hovanen vek binçavkirina helke Beluchistane, u bi barimte girtin, u tepeserkirina helke Beluchistane de rol hebuye.